Africa my continent. Sise-Africa la e-South Africa. Endaweni yesigameko eMhlali kwi-off ramp nje laseMhlali mawuphuma ku-N2. Sike saphuthuma khona bekunesiga umuga owehlile la khona okusolakala ukuthi amaphoyisa badubule imoto ekusolakala ukuthi bebeyisola ngokuthi intshontshiwe. Kodwa ke asingawagiqa amakhulu ake sikhulume nomshayeli obekade ekhona okuyena obe-drive ukuthi kwenzekileni. Mfowethu awusithathe usibeke bengulesingakalo leso ulesingana namhlanje umthanje lesithathu kushuthi bekumsombuluko yabe kumsombuluko ntambama ngabo something to 7. Yes. So bangiserenke ngilayisha imoto eyayisuka eBhaliso iya eThethe. Yes. So ngalayisha ngaqala ngaphuma ngahamba. So ngithe ngimangena efreeway ngahamba straight ngo-freeway. Kwaba nemoto yamaphoyisa eshaya isiren emva kwami. Isiren kanti vele sengifika kwi-10 off ngajika yadlula yahamba straight ngo-freeway. Ngadlula ngajika mina ngayafika ngehlisa abantu endaweni ekuthiwa eShazette ebridge. Mangiqeda ukwehlisa yedwa ngishone phansi ngibuyele futhi ku-freeway ngiyojona i-freeway. Mangiyibona nansi ngaphesheya lo main road oya eBhaliso shoot yahamba yafika yajika phezulu lapha eShakazette yabuya back isibhemi kodwa nginakile kodwa ngathi mase ngikufreeway sengizothatha i-10 off Emhlali eTiffany's ngayibona iqhamuka ngemuva kodwa nganganakile ngokuphela kodwa ngangibona amalambu ukuthi imoto yamaphoyisa ngathatha i-10 off. The time ngithatha i-10 off nayo yathatha i-10 off. Emva kwalokho ngezwa uqhuma ngayitshela ukuthi mhlambe isondo liqhumayo kodwa manje ngithe mase ngithi ngiyaqalaza hayi ngizwa uqhuma elokhozeni emotweni. Mangiyaqalaza nanka amaphoyisa angemuva ngiyabona ukuthi iwona lawa ayadubula ngathi mangibuka kwi-screen lesi ngabona i-screen lesi angemuva iwindi lela ngemuva seliphahlakile. Hayi ngabona ukuthi kushuthi hayi ngiyadutshulwa la. Ngahamba ngathatha i-10 off le yaselokhozeni eRobotini. Mangithatha i-10 eRobotini ngenxa ukuthi abantu basebekhala and ngangizwe lesibhama simile siyasho. Ngavele ngayibamba imoto ngama. La ngayibamba khona ngayibamba ngama-partner endawo ngoba ngase ngiqhaqhazele ngama-partner endawo yami imoto nsi. Emva kwalokho baphuma same time baphuma ngapha omunye waphuma shona ngalo omunye waphuma ngashona sashe isibhamu. Ngathi sengilele phansi ikanti isicapha lesi sivulekile saka left. Ngiyalibona iphosa nanti liyawoka lapho kunendawo engathi ihlathi liyawoka lavela ikhipha inhlamvu kwashuthi kanti sengilele sengicike esihlalweni yayikhipha inhlamvu yanqamula la yazongena la kwi-speedometer sami. Emva kwalokho ngalibona iphoyisa kwamemeza abantu bathi hayi bosibulaweleni kodwa senzeni siphumbisa ipho nomsebenzini. Ngabona amaphoyisa ethi khimilili shuthi ngathi yabona ukuthi engathi ukuthi something wrong la. Ngase ngiyabuza ukuthi awukwenze njani sidutshulelana. Basebuza ukuthi imoto iphuma ngathi nayo iphuma la eBhaliso ngilayisha umphakathi oyala iThethe. Base bethi oh shit imoto yakho mfethu siyifanisa nemoto ehijackiwe ine number plate efana exactly nayo and even a light futhi leli blue elifakwa lembozi elifakwa on top of i-number plate. Oh yes. So sivele sabona ukuthi iyona le moto bavele basingenela ngenhlamvu. Sengithi mina nayo inkinga ngoba nampa abantu sebelimele la ngemuva akusasizi lutho ukuthi sekwenzeke iphutha ngoba abantu sebelimele already. Lana kabajika khona babamba amakhanga ngabona ukuthi hayi nabo sebeyabona ukuthi bagaxele lento abayenzile iyi-flop. Emva kwalokho kwathi sekufika amaphoyisa ke kwase gcwala konke sinakho kuze kufika nawo ke baba kwayimande ke se-attendwa ukuthi kwenzeke njani kodwa nje kwaba yile okwenzeka that day. Le moto nesikhathi esinganani ushayela? Hayi seside kakhulu. Seside. Usungasho ukuthi imoto yami ngokwasemsebenzini ngolimi lwasemsebenzini. Ngokwasemsebenzini kule imoto. Ishayelwa wena kuphela. Ishayelwa mina kuphela nje. Manje ngibuya ngiyayipaka ifuma ngasebenzi iyapaka. Mangabe ngisebenza mina nje kuphela. Umlungu wakho useyakwazi njengendodana. Kakhulu ngoba sengineminyaka ngisebenza khona.
Yes. noma mhlambe ke phela hayi ukuthi lokhu ngaqala ukusebenza ngayo bengisebenza ngenye ngase ngisuka kuleyo ngaya kwenye kuyona le ngoba biseyintsha le. No, ya ngibuzela ukuthi uma usukwazi ukuthi uma u-off ibe off imoto usukusunesikhathi usukuthembekile kuthiwa lena ayithinto ngoba make kuba nedent yabona akufanele ibe nedent. So semlungu wethu uvele ke mangabe imoto nje u-off iya-offa nayo ngoba akafuni ukuthi ilokhu ibanjwe nesandleni ngigcine ngingasazi ukuthi identeke kuba. Emva kwalesimo ngesikhathi usethukile okokuqala wawusethukile, yes, emva kwalesimo nje uzizwa unjani kwayonke lento ehlile? Ayi ngeke ngisho ngiqamba manga angikho right ngoba mangicabanga ngisho ukuthi ukuyona ikhumbi ngicabanga vele kufike lesi simo ukuthi imithetho khona ngifane ngabe umuntu ongekho ngoba imithetho khona kwakuyimini i-130 la lizoshawa ngesibhamu ngenxa inhlamvu engene khona eyayisho ukuthi ifane ngabe ngofileyo kahle suthi kwaba yidlozi ke noNkulunkulu wangisiza ukuthi ngoba ngiyaphila namhlanje. Umthetho wakhona bangezile ukuthi babe sithusa babe sinquma kahle babe sinquma phela inhlamvu umuntu meyifaka kuwena lapha e-steeringini wethu ushaya wena kanti ikhanda ngalivusa yavigcina selingena la eduze kwe-steering elokhuzini kwi-speedometer ngaphepha kanjalo kodwa kahle nje ngangingumuntu ofile kahle. Ya kusho ukuthi uyadinga usizo lodokotela ngoba ukwelapha ngokomqondo ukuze nje ube right kakhulu ngoba nakhona nje noma ngilele ngigcina ngithuka ngiyabona ngigcina ngithuka ngiba nalokho ukuthi ngiqhaqhazela ngoba nje into engakaze ngibhekana nayo empilweni yami inhlamvu sibheka kumina ngoba ngena nanomuntu oyisiqhaqhaqha manje mawuzwa uhlaliza ukuzwa ngendabeni kuthiwa abantu badutshulwa wangangayitshela ukuthi ngenilanga soke ibheke kumina zibheke futhi uzazi ukuthi innocent awenze lutho kubhlungu ke lokho ngoba usuyibuza ukuthi ngishawelani futhi uthi at the same time uyabona ukuthi abantu bomthetho nje laba ngishaya kupho kwenze njani ngoba ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngase kwenza ngamaphoyisa igebengu njalo eyisebenzisa imoto yamaphoyisa kodwa ngathi futhi ngoba noma kuthiwa igebengu phozi ngabe zingishayela ngathi noma mhlawumbe khona isigebengu esilanga ngishilayishile ngagcina nga-understandanga Mfowethu asibonge kakhulu sizoligodla igama lakho asizulifaka igama lakho la kodwa sizoyithatha lama clip la siwasebenzise la kufuna siwasebenzise khona sinikeze labantu ufuna sibanikeze kodwa igama sizoligodla nokuthi number